Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 8 Nzeri 2019 muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga icyahoze ari KIST habonetse umurambo w'umwe mu banyeshuri bahiga witwa Sandrine Imanishimwe w'imyaka 21 y'amavuko bikekwa ko yishwe. Ni umukobwa ukomoka mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ababonye umurambo basanze afite igikomere ku mutwe ndetse yagaragazaga ibimenyetso by'uko yanizwe bikaba bikekwa ko yishwe. Uyu mukobwa wiga ubutabire mu mwaka wa mbere, umurambo we ukaba wasanzwe hafi y'inyubako KIST 4 hafi y'amacumbi. Yabonywe n'abakobwa babiri bari batashye basanga agaramye muri kariya kayira kava kuri iriya nyubako kagana ku macumbi. Bivugwa ko iyi nyakwigendera yari yatashye ubukwe bw'umwe mu barimu bwari bwabereye kuri SOS mu murenge wa Kacyiru. Ahagana saa 2 za nijoro yatahanye igikapu kirimo imikenyero kugira ngo abone uko agaruka mu birori biherekeza ibirori nyirizina, ibyo bita after party mu cyongereza. Turavuga ko iyi after party yari bubere mu rugo rw'uwitwa Nepo. Hari umusore w'inshuti ya Sandrine bari bafitanye gahunda yo kuza gusangira nawe, ndetse ngo hari n'undi mukobwa nawe wari wavuye Huye aje kureba uyu musore, akaba kandi ngo yari afite na gahunda yo kuza kurara iwe. Nyuma y'igihe runaka uriya musore tutarivuga amazina ye kubera ko bikiri mu iperereza, ngo yahamagaye Sandrine yumva telefone ye ntiriho, nyuma aza kubwirwa ko hari abasanze inshuti ye yishwe. Ababonye umurambo bavuga ko wari ufite igikomere kinini ku mutwe ndetse afite n'urufuzi. Hakaba hari amakuru avuga ko bishoboka ko yiciwe inyuma y'urwo ruzitiro rw'iki kigo, nyuma akaza guterwa akajugunywa mu kigo mo imbere. Umurambo we wajyanywe ku bitaro by'akarere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi yabwiye Umuseke dukesha aya makuru ko buriya bwicanyi yabumenye, ndetse ko abagenzacyaha batangiye akazi kabo mu gukurikirana ibyabereye muri iriya kaminuza. Mike Karangwa ushinzwe itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda yabwiye Umuseke ko yababajwe n'ibyabaye. Ati kuriya munyeshuri wapfuye yari mu mwaka wa mbere birababaje, yari afite inzozi zo kuziga akagirira akamaro umuryango n'igihugu, none arapfuye. Birababaje rwose. Ubuyobozi bwa kaminuza burakomeza gufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera kandi bukorane n'ubugenzacyaha mu iperereza kugira ngo hamenyekane byinshi ku rupfu rwa Imanishimwe. Abakekwaho uruhare muri ubwicanyi bagera kuri 4 ubu barafunzwe mu rwego rw'iperereza. Amakuru avuga ko Imanishimwe Sandrine yari afite ababyeyi be bombi n'abavandimwe be. Umwe mu banyeshuri b'iriya kaminuza yabwiye Umuseke mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko abanyeshuri bumvise iriya nkuru bagacikamo igikuba, ngo ntibumve ukuntu mugenzi wabo yicaye ku ruzitiro rwa kaminuza akajugunywamo imbere. Ati birumvikana ko abanyeshuri bacitsemo igikuba